Danas se razgovara na ovoj konferenciji o projektu kojeg financira Europska unija, a koji je povjeren Igmanskoj inicijativi sa ciljem da doprinese rješavanju preostalih otvorenih pitanja kada je riječ o statusu ili o imovini lica na teritorijama zemalja takozvanog Dejtonskog četvorougla, to znači Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, do kojih je došlo nakon raspada zajedničke države. Dakle, u ovih 20 godina od raspada mnoga lica su u statusu raseljenih ili izbjeglica, pa čak i drugih koji to nijesu, ostali uskraćeni za mnoga prava koja su ranije u zajedničkoj državi uživali, bilo da je u pitanju rad, zapošljavanje, staž, penzijski, invalidski i tako dalje, ili da su u pitanju imovina, odnosno neka druga prava koja su oni imali. I bez obzira na napore koji su do sada ulagani, bilateralne sporazume između pojedinih zemalja, veoma je veliki broj tih lica koje su uskraćena za mnoga prava